Sanong sudupon kung ada di tesanan ya tinapon dati nga iti hay kota marudo iti dati minapit pehad mamali-mali iti kare-kare iti simpang tiga iti may kota marudo may hilod udat ya pagdinot tesanan ako maman dati may bagay paghihumdot ko tinud nudi tinuminuman diri untuk di inuman dati nun hinawalay haragya kabalingkangan na diyam ya ako di nalan ay humihum dahil la ako mo ibarigalo nga haro na booking ka dit at iwanan dit tapinay ko dit tabangan ko kumya sarahan na mula habadam turo butuloy lo bahari lo kago na po haro na po itarahian nilam abuli kau mahiti kampung paka kampung puka murah-murah mati daw penjualan lo bahar na tapinay kalau lebih kurang sebetulnya perlu ngalimo noring gitu pengadagang di tiwanan dari tabanganku ya ilon nalo na boleh dahil lo itu na pun dati nga mapit hatid hitit ko malihat sugal ya restoran hadil lo pakan lo ti pakan nun itu iba nga ako di kaya kadaw kay lati nugyang aran ando ay nugyang aran hiti pakan nun hiti pakan langkon oh iya simpang tiga oh hiti pakan langkon simpang tiga may kuta mordo may kudat hindi na dito pinaytesanan ya nangano ko bigay ito kung kano ba tinga untuk kanangan natin tangan na kumatamarat tesanan ya ham nakabali na lihat sugal ito para na dehem ulit nakababa dahil pinumbala nagintinuhon pinagumbalam ng doon na jag so yan do buka cerita do jag pas ikaw nakabiya di pwede tiwanan di tabangan ko dito agayo kabiginaw di nung migalid di dinathak pa migalid di dia paimpanan ito binay ba amiya din nakato ba kanan bondo okay ba kabirubato ko sa mga nuto binay di suwang video ko R9 channel